بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына дагы Аллах Тааладан дагы бизге бир насип кылып, жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул окуй турган жума намазыңыздарды жана жакшы иштериңиздерди Аллах Таала кабыл болгон амалдардын, ибадаттардын катарына кошкон болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башына мусибат, мындайча айтканда бале түшкөн адамдар менен кандай мамиле кылган. Бүгүнкү жума баяндагы сабагыбыз кыскача түрдө убакыт жетишинче мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Bizde mına insan bu жашоодо daim эле bir tegiz болуп өтө бербейт. İnsanın başında жакшылык бар, insanın başında жамандык бар. Biz musulman ekenbiz, taqdirdin жаман жакшылыгына iman keltirgenbiz. Эми musibat, bir insanın başına bir musibat düşsө, bir bale düşsө, bir сыноо düşsө, ошол insanга кандай мамиле кылуубуз керек? Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қандай көрсеткен, қандай хадистер келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ар бір нәрсенің жол жоруғын бізге көрсетіп берген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят қылынған хадисте айтылынат: Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allah Taala kimge жақшылықты қаласа, albatta ağa musibat berет деп айтты. Birinçiden bu meselede Müslüman kişinin düğüne karşı cana işenimi mına uşul hadistegidey boluş gerek. Kebir oylagandar mındayça aytkanda tуура эмес ойлошот. Bir adamdın başına bir bale түссө, bir musibat түссө, Allah Taala ошол пендени жаман көрөт экен, сүйбөйт экен ошол пендени деген мына ушундай ойго барат. Жок, мындай эмес. Пенденин башына musibat түшкөнү, bale түшкөнү, бул ошол пендени Allah Taala сүйгөн экендигинин bir белгиси деп мына ошол хадиске ылайык айтсак болот. Мына ушундай түшүнүлсө, инсан башындагы түшкөн musibatты жеңип коюу, andan ötüp ketүү insanга жеңилирээк болот. İnsan bilse başıma bul musibat эми түшүптүр. Муну Аллах Таала мага не каалаган экен деп мына ушундай ой менен кабыл ала турган болсо, башына түшкөн musibatты, ошол musibatты жеңүү insanга жеңилирээк болот. Жана ошондой эле Аллах Таала сүйгөн пендесине musibat берет экен деп мына хадисте айттык. Allah Taala mağa жақшылықты ра көрүптүр деп musibat чоң болсун, кичине болсун, мына ушундай жақшылык менен кабыл алсын делинет хадиске ылайык. Анас радиаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна изамал жазаи ма изамил балаи, ва инна Аллах иза хабба кауман ибталахум, фаман радия фалаху рида, ва ман сахита фалаху сахту." Чындыгында Balenin çoğunluğu, çındığında acır soğuptun çoğunluğu, oşol musibattın çoğunluğuna, balenin çoğunluğuna karab bulut deydi. İnsanın başına kançalık bale çoğun düşkön bolsa, çoğun musibat düşkön bolsa, soğuk acırı dağı çoğun bulut deydi. Çındığında Allah Taala bir qoğumdu, bir eldi жақшы көрse, alardı bale elip koyot deydi. Musibattap koyot. Eğer alar oşol Allah Taala'dan kelgen musibatqa razı bolsa, Allah Taala razı boldu. Eğer oşol kelgen musibatqa açуулары kelgen bolsa, narazı boluşkan bolsa, Allah'tan açuusu boldu deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına musibat düşkön adamdardı
sabırga çakırat bolçu. Oşol musibattan soğup ümit kılууга çakırat bolçu. Mına hadiste kenet: "İnna lillahi ma akhadha ve lehu ma a'ta. Ve kullu şeyin 'indeh bi ecelin musamma feltasbir ve tahtasib." Allah Taala emne nedir bergen bolsa Allah Taala'nıkı. Emne nedir bergen bolsa, emne Allah Taala bir nerseni bergen bolsa, al Allah Taala'nıkı. Eğer Allah Taala bir nerseni alıp koygan bolsa, al Allah Taala'nıkı. Eğer bir nerseni bergen bolsa, al da Allah Taala'nıkı. Bul dünyada her bir nersenin belgilengen ajalı var, mındaş aytkanda möhnötü var. Oşonduktan insan sabır kılsın, jana ajır sooptu Allah Taala'dan ümit kılsın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mına uşul duanı musibat başına düşkön adamga aytıp koyu kerek bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet eken. Bir adamdın üyünde ölüm jitim bolup kala turgan bolsa, bir adamdın üyünde oga taziye bildirgende mına uşul duanı aytıp koyubuz kerek. Bergeni de Allah'tıkı, alganı da Allah'tıkı. Emi buradar bir tuğan sabır kılыңыз, sooptu Allah Taala'dan ümit kılыңız dep, mına uşunday dua aytıp koyubuz, mına uşunday türdü. Bu sünnet eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üyünde dağı ölüm boldu. Balası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in balası dağı alamdan öttü. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ülgü katarı bir jaman bir sözdörді Allah'ты narazı kıla turgan sözdörді aytkan jok. Közünden jaş aktı. Jana oşonday ele közünden jaş akkan kezde sahabalar suraştı. Taң kalışıp suraştı. O Allah'ın elçisi, sizden ilaysız mı deşti. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın pendelerinin içinen rayım duusuna rayım kılat dep aytты. Rayım duusuna rayım kılıusu dep aytты. Bu Allah Taala'nın pendelerinin içindeki rayımdu pendesine rayımı dep aytты. Emi bir insandan bir jaş bolası alamdan öte turgan bolsa, közünden jaş çıguusu mümkün, bir jakın alamdan öte turgan bolsa, közünden jaş çıguusu mümkün. Bu emi Allah'tan narazılık emes. Bu janagı niyaha kirbeyt. Janagı kıykırıp, oşol jakalarını julup kıykırıp, özünden ketip mına şunda iloga kirbeyt. İnsan közünden jaş çıkarıp turuusu, bu elbette oşol insanın boğru kerligi, jana jürögünün jumşaktığının belgisi bolot. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste aytılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayaldan kabırdın başında iylap jatkandığını kördü. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa karap sabır kılgın dedi. Janağı ayal ileyke anni dedi. Menden arırak dur dedi. Menin başıma düşkön baneni sen bilbeysin dedi. Menden arırak dur, hareket dep aytты. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ketkenden keyin janağı ayalga aytıştı. Bul sağa bul sabırdı bol dep aytkan kişi bul Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bolçu dep aytıştı. Oşonda janağı ayal ökünüp anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyüne üzür surap geldi. O Allah'ın elçisi üzür keçirip koyunuz. Bu siz ekendiğinizdi men bilbeptirmen dep aytты. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janağı ayalga as-sabru inde sadmetul ula, sabır birinci sokkuda bolot dep aytты. Oşol başına birinci bale düşkön wagtda, birinci musibat düşkön wagtdan birinci sokkuda bolot dep aytты. Birinci oşol taqdırdın sokkusu bolgan wagtda insan ajır soo bolat eken. Anan künder ötüp, aylar ötüp, jılдар ötüp, anan kılgan kılıkты kılıp bütkönden keyin, bardıq işti jasap bütkönden keyin anan sabır dep oturuusu bu sabır emes. İnsan balkim künökör bolup kaluusu mümkün mындай абалda. Bu emi sabır emes. Ötkön faziletli kişilerden biri aytkan eken. Çınığı akıldı insan, çınığı akıldı adam, musibat vaktında cahil insan bir neçe künder murda ayta turgan sözdü birinci gününe aytat degen eken. Akıldı insandı karan, cahil insan başında oşol sabır kılbayt dagın 5-6 ay ötkönden keyin anan sabır deydi. Oşol sözdü akıldı insan başına birinci ele günü bale düşkönde sabır dep aytat deydi. Mına ayırması
Cahil, nadan insan menen çınığı akıllı insandan ayırması. Ошол сөздү сабырдуу момун биринчи күн деле айтат экен. Дагы бир акылдуу инсан айткан экен, акылдуу адам иштин башында сабыр кылат. Жахил адам болсо бир нече күндөр өткөндөн кийин айвандардай тасалли болуп, тынчтанып, көнүп калат деп айткан экен. İnsan, чыныгы акылдуу инсан ошол биринчи күнү сабыр кылат. Ал эми жанагы надан İnsanın sabır kılıusu bul ayvanlardan könüp kalıusuna okşaş deydi. Adam mına birinci kezekte sabır kılbasa anan ayvan okşap anan 5-6 ayda ayvandı dele bir jerge alıp barıp koysanız, kamap koysanız argasızdan al dele bir gün oşol jaşagan jerin, oşol kamap koyulungan jerine sabır kılat bari bir. Mına oşol ayvanday sabır kılba degeni, ayvanga okşaşıp sabır kılba degeni. Jahil adam bir neçe günden keyin ayvandarday tasalli taap könüp kalat деп айтқан екен. Бұл ошол жахил адамдын мамилеси башына мусибат түшкөн убакыттагы. Эми айвандагы ар кандай шартка көнүгөт, инсанда ушундай. Сабырдуу момун мына ошол биринчи соккуда, биринчи сааттарда сабыр кылып өзүнү көндүрөт, өзүнү көнүктүрөт. Курра ибн Иястан риваят кылган хадисте, бул хадисти окуй турган болсок, İnna Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem izâ celese yeclisu ileyhi neferun min ashabih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer otura turgan bolsa bir halka kılıp bir top tegelenip sahabalar menen bir sahabalardan bolgan bir sahabalar menen tegelenip oturup kaldı. Ve fihim raculun lehu ibnun sagirun yatihi min halfi zahrihi. Anan bir kişi bir jaş balasını jetelep oşol ilim halkasına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına kelip kaldı. Janagı jaş balası janagı kişini aylanıp köpölöktöy bolup köpölöktöp jüreteli. Feyuq'iduhu beyne yedeyhi. Feheleke femtena'ar racul en yahdura halqata li zikri ibnihi. Anam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janagı kişiге şul balаңды жакшы көрөсүңбү деп айтты. Ошондо жанагы киши о Аллахтын элчиси жакшы көрөмүн dedi. Anan janagı kişi bir neçe gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkasına jana ilim majlisine kelbey kaldı. Көрünbey kaldı. Antkeni janagı jaş balası alamdan ötüp ketken eken. Fahazina aleyh oşoga kapa bolup kelbey kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in majlisine jogolup kaldı. Anam bir gün körüp kaldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mali la ara fulanan. Hani yok olan için ne körünbey kaldım diye ayttı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu ya Resulullah. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan soradı. Jana balançı körünbey kaldı dedi. Oşonda kalu ya Resulullah. Buneyyuhullezî ra'aytehu halak. Janagı sizdin majlisingizge balasını jetelep kelip jürgen oşol balası kişine balası. Ölüp kaldı, alamdan ötüp ketti dep sahabalar aytıştı. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janagı kişiге joluktu. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janagı kişiге taziye bildirgende o balançı dep aytты. Eyyuma kana habba ileyke en temetta'a bihi umruka ev la ta'ti gadan ila babi min abwabil cennet illa vecedtehu kad sabaqaki ileyhi yeftahuhu lek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o balançı dep aytты. Oşol perzent ömür körüp közüңüz kuvangany jakşybı? Je erteň alamdan ötüp mına beştin eşiginin astına bargan kezde beş eşiklerin açık kılıp açıp turgany jakşybı sizge dedi. Bul dünyada jaşap oşol közüңüz kuvangany jakşybı? Je sizden aldın ahiretke barıp beş eşiklerin açıp sizdin kelişingizge beştin eşiklerin açıp turgany jakşybı dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem surady ne? O Allah'tın elçisi maga oşol beştin eşiklerin açıp turgany menden aldım barıp beştin eşikleri men üçün açılıp turgany, men üçün açıp turgany, men üçün süyüktü, men üçün jakşı dedi. Qala fazalika lak. Oşol nerse boldu dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına şunday özünün jakındарын, baldарын jogotkan adamdарды mına şunday tınçlandırat ele taziye bildirip ana mına şunday tınçlandırıp koyat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına jaş kezde balası ötüp ketkenlerge mına hadisler bar eken. Uşul hadislerden keltireyli. Yakulullahu Teala. Allah Teala aytat eken.
مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ عِنْدِ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَحْتَبَسَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ. Qaysi bir pendemden bir jaş balası alıngan bolsa, jaş balası oşol düýnü, qaysi bir pendemden bir jaş balası bul düýneden alamdan ötken bolsa, eger sabır kılgan bolsa, anın sıylığı beýişgana degen eken. Eger momin pendemden bul düýnede süýüktүү bir perzentinin janyn algan bolsam, sabır kılgan bolsa, anın sıylığı beýişgana dep aytkan eken. Muaz ibn Jabal radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste aytılınat. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهُ بِسَرَرِهِ اِلَى الْجَنَّةِ اِذَا اِحْتَبَسَتْهُ. Canım kolunda bolgan zatqa ant, çındığında sıkta degeni möhnötüne jetpey ayal kişi eger perzent taştap koya oturgan bolsa möhnötünün aldın. Oşol taştalgan bala enesini kindigi menen oşol beýişke tartıp kirip ketet eken. Eger oşol ayal munun soğuğunu Allah Taaladan ümit kılgan bolsa, bul hadislerde ötken hadisler katarında insanın başına bir musibat kele turgan bolsa, erkek ayal süýüktүү bir perzentinen ayırıp kala turgan bolsa, anın soğuğu, acır soğuğu Allah Taaladan ümit kılınat. Ana Ayşe enebizden dağı bir hadis gelgen eken, مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمِ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ. Qaysi bir musulmanga bir musibat jetken bolsa, Allah Taala oşol musibat sebep oşol pendenin günölörün öçüret deydi. Günölörün ketiret. Hatta şavkati yushakuha. Kala verse kirgen tikeni sebep dağı günölörü keçirilet deydi. Yeme insandan başına düşken musibat çoğun kişineligine karab insanın çoğun jana kişine günölörü keçirilip turat eken. Abu Musa Şari'den kelgen hadiste İza mata veladun li abdi qala Allah azza ve celle li malaikatihi qabattum velada abdi feyekulun na'am. Eger Allah Taala'nın bir pendesinin balası öle turgan bolsa, Allah Taala periştelerini aytat eken oşol balanın janын algan periştelerge aytat eken. Menin pendemdin balasını aldıňarby, janын aldıňarby dese perişteler aytat eken, owa deyt eken. Feyekulu qabattum semarata fawaidih. Anı oşo boorunu mınday aytkanda mömösünü oşo kolunda turgan boorunu aldık deyt. İnsana eň booru jakyn bolmaly, boor. İnsana eň jakını balası, ısık soğuktan oşo korgop özü jebey, içbey, kiybey, oşol balasını kiydiret, içiret. Oşol pendemdin balasını aldıňarby degende anın oşol mömösünü aldık, oşo payda ala turgan mömösünü aldık deyt eken. Feyekulu na'am feyekulu mâzâ qâle abdi. Oşonda Allah Taala oşol pendemdin boorunu eň jakını bolgan bir mömösünü aldıňarby degende owa deyt eken perişteler. Oşonda Allah Taala dagı surayt eken. Feyekulu mâzâ qâle abdi. Pendem ne dep aytdı balasını algan keziňerde dep suraganda feyekuluna hamadaka wastarji. Pendeng oşonda seni maktады. Elhamdülillah dep aytdı. Jana inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Uşul duany aytdı dedi. Feyekulu ubnu li abdi beyten fil cennet ve semmuhu beytel hamd. Hem oşol pendem üçün beýişten bir uy kurgula, anı maktaw uyu dep atap koygula dep aytdı. Yemi bul hadisler bizge mınday tasalli, bizde tınçtandırış gerek. Oşol jaş balasından ayrılgan wagtda musulman kişi hem anı acır soğuğunu Allah Taala'dan ümit kılsa inşaallahu taala oşol pendenin akır ayağı akıbeti beýiş bolat eken bir bala sebepti dagı. Yemi musibat başka düşken wagtda insan şaytandın tiline kirip arkanday sözlerde aytıp jiberişi mümkün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ve la tad'u li enfusikum." Siler özüňörge mınday çatkanda özüňörge bir karşı dua kılbagıla degen. Men ölbeyt bolboyt, men ölüsem bolboyt bele. Meni janımda albayt bele. Emne günüm bar ele dep özüňörde dua ibat kılbagıla deyt. Malı mülkün, jaş balasın jana özünün kızmatçıların dua ibat kılbasın deyt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özüne özü karşı dua kılbasın deyt. Eger Allah Taala dualarda kabul bola turgan saatga tuura kelip kala turgan bolsa, oşol duası işke aşıp ketet özüne özü karşı kılgan duası. Anan özünün balasına, je malı mülküne, je özüne bir balaya jetip kalat. Mına oşonduktan şariatta
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ана ула тад'у ли анфусикум, өзүңөргө каршы дуа ибат, мына ушундай дуаларды каршы дуа кылбагыла деп мына ушул нерседен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Эми инсан ушундай башынан бале түшкөн убакытта алхамдулилля деп Аллахка мактоо айтып турсун, жана Аллах Таала разы боло турган сөздөрдү гана сүйлөсүн дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лайса минна ман дараба ал-худуда ау шакка al-juyuba ау да'a бид'а al-jahiliya." Бизден эмес дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Менин жолумдагы инсан эмес, адам эмес. Эгер ким ошол бул нерсени баарыбызга тийиштүү, айрыкча бул нерсенин көрүнүшү эркектерде аз учурайт бизде. Эркектерде аз учурайт, бирок аялдарда көрүнүп турат бул нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менден эмес дейт. Ким жакаларын жыртып, өзүнүн бетине уруп, жана жакаларын айырып, бир жакындан айрылган убакытта бетине уруп, жакаларыны, кийимдерин айырып, бир жахилият давасын кылса, жахилият бир жахилият исламданга чейинки бир динде болбогон ушундай иштерди жасаса, бул ошол пенде менден эмес дейт. Жанагы жакындан айрылган убакытта анан беттерин уруп, өзүнөн кетип, жакаларын айырып, кийимдерин айырып, анан топурактарды үстүнө чачып, мына ушундай иштерди жасоо бул жахилият иштеринен дейт. Мына ушундай инсан менин жолумдагы инсан эмес дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынау нерседен да катуураак нерсени айтты. Ва кала ан-наихату иза лам татуб кабла маутиха туқаму яумал қиямати ва алейха сирбалун мин қатранин дейт. Ва дир'ун мин жарабин дейт. Ан-наиха дегени бул жанагы өлүккө кошок кылып айтып ыйлай турган аял дейт. Кыйкырып ыйлай турган ан-наиха. Эми бул нерсе эркектерде эмес, көбүнчө бизде аялдарда көрүнүп турат. Ушундай аял дейт. Эгерде тооба кылбай өлүп кете турган болсо дейт, ал кыямат күнү кабырынан турган кезде денесинде котур ташкан абалда жана үстүнө темир соот кийдирилген абалда тургузулат дейт. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир Умму Сайиб деген аялды зыярат кылып кирди, ооруп калган экен. Анан жанагы аялдын алдына кирсе, жанагы аял бир нерселерди эле шыбырап, бир нерселерди эле айтып жатыптыр. Караса, жанагы аял ыстыманы, жанагы температураны, ыстыманы сөгүп атыптыр. Ыстыманы сөгүп атканда ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бул ыстыманы сөкпөң" деди. Бул адам баласынын, адам балдарын күнөөсүн кетире турган нерсе деп айтты. Ошондуктан ыстыманы сөкпөң деди. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Инсан ооруп калса, өзүнүн сөгүүсүнөн, оорусунун сөгүүсүнөн жана заманды сөгүүдөн кайтарды. Инсан башына мусибат түшсө, инсан ооруну сөгүүдөн жана заманды сөгүүдөн, куруп кетсин, ушундай бир замандарга калдык деп заманды сөгүүдөн кайтарылдык. Эми инсан бир ооруну зыярат кыла турган болсо, үмүттүү сөздөрдү бир ошол инсанга айтуу керек. Абдулла ибн Аббастан риваят кылып айтылынат, бир арабийдин алдына кирди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагыга лабас тахур, эч нерсе эмес, көрбөгөндөй болуп кетесиз, тазаланып кетесиз, жакшы болуп кетесиз деп, мына ушундай үмүттүү сөздөрдү ойгото турган, ошол инсандын көңүлүн көтөрө турган сөздөрдү айтуу керек. Жана оорулууну зыярат кылып келген кезде ошол жерде узак отуруп калуу болбойт, сааттап. Ошол оорулууну дуа кылып, жакшы сөздөрдү айтып, көңүлүнү көтөрүп, эртерээк чыгып кетүү керек. Анткени ошол инсанга, ооруп турган инсанга ыңгайсыздык жаратып коюубуз мүмкүн. Мына ошол адептерди дагы билип алуубуз керек. Жана ошондой эле акырлап калган адамга дагы жакшы сөздөрдү айтуу керек. Жана Аллах Тааланын райымдуу экендигин айтуу керек. Эгер акырлап калган болсо дагы, жаны чыгарга ошол аз күндөр калган болсо дагы, ошол инсан Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуп кетсин. Жакшы ойдо кетсин тиги дүйнөдө. Мына ошондуктан биз жанагы оорулуу адамдын көңүлүнү көтөрүп коюу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы бир сүннөттөрүнөн экен. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.